kuva kuri uyu wa kabiri tariki 11 kugera kwa gatanu tariki 14 Ukwakira 2022 inzego zifite aho zihurira n'uruhererekane rw'ubuki mu Rwanda ziteraniye i Kigali mu cyumweru cyahariwe ubuki National Honey Week. Ni cyumweru cyateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB n'abandi bafatanyabikorwa b'iki kigo. Umuyobozi mukuru wungirije wa RAB ushinzwe ubworozi Dr Solange Uwituze avuga ko bagamije gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye amahirwe ari mu ruhererekane rw'ubuki. Twatangiye icyumweru cy'ubuki kugira ngo dukore ubukangurambaga. Icyambere no kwerekana amahirwe ari muri iyi baricene y'ubuki, ari ukuzana ibikoresho, ari ukwigisha abantu ko ubukungu bwa kinyamwuga bukora, yewe ari no guhingira inzuki byo zirya hafi aho ngaho, ndetse no kuzana imiti y'ibihingwa itangiza inzuki. Uyu muyobozi yongeyeho ko igihe kigeze kugira ngo imvugo ivuga ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki ive mu magambo ishyirwe mu bikorwa. Ubundi u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki, rero igihe kirageze ko ubuki nabwo buhabwa imbaraga nk'uko bikwiriye kugira ngo bive mu magambo ahubwo bibe ubuzima bw'abanyarwanda. Rwabutege Janvier, umuyobozi wa FIO mu Rwanda, umuryango wibanda ku bidukikije ndetse ukaba uri gukora cyane ku bijyanye no kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku bworozi bw'inzuki, ashima ingamba RAB yabagaragarije ifite mu guteza imbere ubworozi bw'inzuki mu Rwanda, by'umwihariko iki cyumweru kikazabigiramo uruhare. Mwabyumvishije ngira ngo mwese RAB ifite ingamba, noneho hari za strategies ubona basetinze bagiye gushyira muri ubu bworozi bw'inzuki. Ubundi byagaragaraga mu bworozi bw'amafi, mu bworozi bw'amatungo yandi, amatungo maremare cyangwa se iki. Ubu rero twebwe turishimye nk'abantu dukontributinga muri ibintu byo kuzamura ubworozi bw'inzuki. Ubu rero ibyo tugiye kumara icyumweru twigira ahangaha bizakontributinga noneho muri izo ngamba RAB ifite. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB kivuga ko kugeza ubu mu Rwanda hari abavumvu barenga 120,000, hakaba amakusanyirizo y'ubuki 52, inganda 20 zongerera agaciro ubuki n'inganda 10 zifite icyangombwa cyo kohereza ubuki hanze y'igihugu. RAB ivuga ko kugeza ubu mu Rwanda haboneka umusaruro w'ubuki ungana na toni 5,800 ku mwaka, mu gihe gahunda ya leta ari uko bitarenze mu mwaka wa 2024 uyu musaruro ugomba kuba nibura toni 8,500. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.